आई कार्ड उबद थमोई से सोए रिलीफ कैम अकांपा रिलीफ कैम है थारीब मागी एड्रेस तो थमोई सोए ममा तेंथा नाइबा मसीगी दायित्व से कनाना पुगनी गवर्नमेंट पुबम थोक्तब्रा मतम चाना कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व तौबंगमगिदबा सेंटर मसुंग मणिपुर गवर्नमेंट बीजेपी ना लुचिंगगा चटप गवर्नमेंट सिना रेस्पॉन्सिबल ओइबम थोक्तब्रा करिगु मसीगी इहौ मसीगी थौदोक से थोक्तबीदा लांजेनरगा लेरमदब तारगदी ngasi तमथीना मिहाथीना हातोक पिग्रबा आइगी अखोइगी इचानुपी चनु थोइ चनु से मा ngasi सिगी फिवम से मा तारमदबसु याइना कनानो रेस्पॉन्सिबल ओइदोइसे सिने अहानबा टॉपिक ताइना टॉपिक का मरी लेनद्रगसु थमदब यादे मिहाथीना हातपिरमबसिदा चेनाबा ओइरो मीदो सागी लिचा चटप मीदो लेना थाबिगनो सिने खोइन हाइनिंगिसे मतुंगदा अमुक खन्ना सिउमबजे थोक्तना रेबिदमक्ता हुजि हुजिकी प्रेजेंट गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर फजना चलाइबियो फजना चलाइबियो मतुंगदा अमुक खन्ना मसिगी डिस्प्लेस तौबगी सिटीजन सिंग अमदगी अम डिस्प्लेस तौबी थबक से मतुंगदा अमुक खन्ना थोक्तना नबैदमक्ता लॉ एंड ऑर्डर फजना चलाइबियो मथिमोंग पानबा सरकार ओइहनबियो हाइना आई हाइजनिंगी वाहिजे खितंग कनग्रगसु नाकपियो इमोशन याम ओइबगी नीचे होय क्वेश्चन असिदा लाकपदा जिरीबाम के मियाम न तेंगथाना ओइरिङैदा जिरीबाम के प्रजा मियाम न मणिपुर की सरकार मणिपुर की सीएम लाकपियु 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 हाइना मतमदुदा तेंगथारगा कौखे बारांजेनरगा मयाम रिलीफ कैम्प द लैरे सी मंगाइरे मयु मकई हंजनबा याद्रे मी मयाम सुसाइड तौरे अमगा अमगा थाजनद्रे अमगा अमगा हातोकनरे सिने बीजेपी लाकपदे अवोन भाइसे बीजेपी न करी तौरगे इंफ्रास्ट्रक्चर द बीजेपी न कई तौरगे वासे करी 100 स्मार्ट सिटीज इम्फाल यावरे करी कहा से स्मार्ट सिटी तौरिब्रो हुजिक फाव करी सागरगे बीजेपी ना करी सेमगरगे फुट ब्रिज करा तेता तेता सेम बजिरो अदुजु लिफ्ट अमता यादे लोइने यादरे फुट ब्रिज से करी नो बीजेपी ने सेमिसिबो मणिपुर से चखाइबजे बीजेपी न लाकपदगिनी कांग्रेस मतमगिदी मयाम अमा सिंथानबा याबा मयाम अमा हाइबदा लोइबा नाइरोय हौजि हौजि मखोइना प्रोग्राम तौबद कांग्रेस हुल्ला हुल्ला गांगिबा सिटी कन्वेंशन जिबु कनागी मतमदा सागिबनो फ्लाईओवर ब्रिज अमा लेजरी जे कनाई मतमदा सागिबनो श्रीबोपी मतमदा नत्रो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी मणिपुर प्रजा मियाम की रिप्रेजेंटेटिव चंग खोलाव लाउनरिबसे मणिपुर की ओइबा इशू नैनरिबसे मिसी कांग्रेस मतमदा नत्रो न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग सारिबसे कांग्रेस मतमदा नत्रो मसिदे अहेनब करी हाइनब लैरिगे कांग्रेस मतमदा तौरंबा सेक्रेटरी बिल्डिंग जहंदक प्राइम मिनिस्टर लाकपदा संगागरे कांग्रेस ने होरंबा मसिदा मिनिस्टर सिंगी फंबम लोइना लै फंबंगमदे मसी बीजेपी मतमदा नत्रो असेंबली दा मणिपुर के लैरिबा एमएलए सिंह अतोप जाति सिगे एमएलए याउना सुना फंबंगमदे मसी बीजेपी की मतम की नत्रो मसिरो बीजेपी ने पुरप डेवलपमेंट हाइसे मसिदगे अहेन मकई हाइदोरिगे प्रजा सिंह फ्रीली मूव तौबंगमदब जेरो बीजेपी ना मोगी वाखल द डेवलपमेंट हाइसे मोरे चटपंगमद्रिबा सेनापति रोम चटपंगमद्रिबा उखुल चटपंगमनद्रिबा इवन तांखुल सिंह हुजिक लितान की लंबी जिद चटपंगमक्तरबा मसी बीजेपी के मतम की मसी मोइना डेवलपमेंट हाइदोरि राबा लांजेनरिबा मयाम से डेवलपमेंट हाइदोरि राबा रिलीफ कैम्प द ngasi ngasimak इचा नुपी गुमलबी नुपी मचामा तमथीना रिलीफ कैम्प दा कांपा रिलीफ कैम्प द लेबा तमथीना हातोक पिरमबसे मसिरो बीजेपी की डेवलपमेंट हाइसे करिनो ngangi bo wasibu यामना रेस्पॉन्सिबल ओइबा लीडर अमोइना वा ngangadabane सिटी blame game की मतम नते we are not blaming the government fact युम्बा मोइरगने खोइना ngangi se अदुनी अदो honorable ममांगी सीएम नजु यूनियन होम मिनिस्टर उनारोगा एयरपोर्ट ते हेक लागा तमना इंगोंद सेनोरा हाई चिंग ना माना सेनानी हाई अदुरो बीजेपी की डेवलपमेंट जे हौजु हुजि लैरिबा चीफ मिनिस्टर जो ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर उनर कइनो होम मिनिस्टर उनरुरे अदुदगी लितान की इशू पुथोइरा मणिपुर की इशू से सोल्व तौननबा लैरिबा सेंट्रल फोर्सेस सिंग पैरामिलिटरी फोर्सेस ती कइनोगी मखादा होम मिनिस्ट्री की मखादा लैरिंगक्तनी सी मयाम जिगी इशू जे नैनरुरिरा हैन चटपनेबा अदुजु ओरमदे लास्ट महिला आईआरबी बटालियन मा हाबननबगी अप्रूवल पिरेन हराव हराव लाए मणिपुर की इशू दले अमत नै नबीदेबा हाईवे चटप याद्रिबा पोट हाईवे दा प्रजा सिंग फ्रीली मूवमेंट तौबा याद्रिबा अमगा अमगा चंगना चाना याद्रिबा सी अमतंग नैनरगा खोइगी लैरिबा थाजनदबा मयाम से मसी उपाय मा तौरगा मची मची द थोइबा इरांग मयाम से सोम तौननबगी दमक्ता अकनबा
with iron hand am lobiu akoi da free hand am ta thabiu unified command je akoi na kaino tawgadabani chief minister ma da sinagadabani adugo mayam je akoi na law and order phachana chalairaga tangdu leitaba leipak ama oina thamgadabani haina hairu bai mahutta IRB battalion mahila ge ma phatti habadi natte ba adu da harauna lapo adu khaki issue da unarubo oraga di madudi huji ki juncture se da di maju prajamiyam ne accept tawroi habadi da kari nongang pochibo thaini ge congress matam BJP lairi je center da chahi kya surage taraga ni thoi henjala abane adre state ta chahi kya surage mapan henjala abane masida chahi mapan hena BJP lairaba manipur state sida BJP ge mami amata udraga mami haibo nga sai ge do hana sunaba amaga thajana daba changna ba yana daba mikap mirau khol masi mayam je BJP ge development ne ba masida amuka prajamiyam na counter tawrak na aina tawrise sidi yambu yamandra bane prajamiyam na dugi statement do counter tawbududi mai taba ngam ga jana te masama po taba ngam ngani hena thajade so as the chief minister of Manipur yamna responsible oina wangang biu lady by MLAs mayam su kendra khaki thagalak panate kendra do dagi representative oina la ibani tawbata MLA habase Manipur gene Manipur do humpu khakte ne lairi se ada aidi adu kendra khaki ne hena haibiya bro sugnu ge khoi saranjina sugnu khaki wangang bro whole Manipur gi wangang in natro si location na kaino khundrak pom khaki ngang bro si ibo bina thobal khaki ngang bro si surja kumar na khoi khangbo khaki ngang bro Manipur gi issue da ne ngang ri se every time Manipur gi issue da ne ngang ri se adu manga khakta ne na moina hanna tabi draga su lawbam thokpo kholau kendra ma represent tawraga lab taraga su kendra gi su thabak tawgani overall Manipur gi MLA ne ba members of legislative assembly Manipur gi MLA ne ba adri Manipur gi leader ni haina isha se khoi khanjaga da natro aduna responsible oi ba wahai thamsi haina idi thamninge sumaina okay thank you very much Popilal naine lakchani wafam di khoigi handak chaliba chief minister gi Jiribam khongchat se handak anirak suba visit ni khoigi hana president rule si nearly khoi chahi ama phaning sit lairaba matungda hana gi chief minister si khoi Jiribam chatpa ngamdana adumak laiki adubu president rule gi matungda mahak Jiribam si visit anirak suba tawre aduga mahangna thamba statement gi matungina ihakna sohji panjaba khoigi anauba lenga ki makhoigi yamna maruiba pandam si conflict lairiba khoigi kanglup ani gi marakta trust visit lairisi masigi thajaba si purakpa regain tawhanba aduga normal si purakpa haibasini adu frequently magna Jiribam daga anirak sumaina chatpa si chatliba khongchat sina maram oirakanda mahagna makhoigi anauba BJP lengakna chief minister anauba laire anauba lengak sigi pandam normal si purakpa ngamgani haibase Popilal thajabra purakani haibagi thajaba laiba kamai taw engtang thambi ite ahan bada topic se lak tringi da hoji social media da viral oiriba makha ai thamjaram ge mayam na khang leramani akampa relief camp da leiba ichanu pi gum labi hai tare oinam chanu thoi chanu class KG kare na hai father's name oinam basanta maitai address magi I card hoji viral oiri magi I card to the thariba address hai relief camp akampat haina thai thamoyam chai ko relief camp akampat who is responsible for this kanano responsible oi this asing badi makhoi gi family se originally from More yes I card to the akampat relief camp date of birth 23rd 05 2018 chahi nipan da suri ba nupi macha do tam thina hatok piraga relief camp dugi maya da hundok piraga thamam bai se masigi daito se kanana pudoi noi che yes I card to ubu da thamoi se am shoe relief camp akampa relief camp haina thari ba magi address to thamoi shoe mama adu na teng tha na oi riba masigi daito se kanana pugani government na pubam thok da bra matam chana conflict se resolve to bangam gidaba center amasung Manipur government BJP na luchinga ga chatpa government sina responsible oibam thok da bra karigu masigi ihau masigi thodok se thok tabida lanjenar ga leiram da taraga di ngasi tamthina mihat thina hatok pigraba aigi akhoi gi ichanu pi chanu thoi chanu se ma ngasi sigi phibam se ma taram da su yaina kanano responsible oi doise sine ahan topic ta ina topic ka mari leina draga su tham da yade yes mi hat thina happy ramaba sida chena ba
oiro mido sagi li chat pa mido lena thabi ga no sine khoin haining ise matung da abu khanna sium ma je thok ta na re bida makta huji ki present government se law and order fazana chalai biyo fazana chalai biyo matung da amu khanna masigi displaced to bagi citizen sing amadagi ama displaced to bi thabak se matung da amu khanna thok ta na bida makta law and order fazana chalai biyo mathimong pan ba sarkar oi han biyo aina ai haijaning wahi je kitang kan gra ga sungak biyo emotion yam oi bagi ni che hoi question asida lakpada Jiribam ge miyam na tengthana oiringai da Jiribam ge praja miyam na manipur gi sarkar manipur gi CM lakpiu haina matam du da tengthara ga kaugi but matam du gi chief minister chatpa ngam gide chatpa gi thauna mangon da lei gide matam du da leader of opposition hek oibaga aham official visit ta Congress Party ki senior leader Sri Rahul Gandhi Jiribam da visit tauki Jiribam da labor relief camps ta changduna miyam ga ima iben mayam gi mitlu pirang sintagi bido mamit tagi kitang doraga sumat tai thok piram ki matam du da Congress Party ki leader sing hanagi chief minister Sri Okram Ibobi Sri Gai Khangam MP outer ki Sri Alfred yauna Jiribam da Sri Rahul Gandhi ai shamak yauna Congress ki leader sing koi visit tauki bane Sri Rahul Gandhi na matam du da hairam base karino nakhoi da thengnari ba awaba nakhoi da thengnari ba injustice se soida na makki ai gi thodang khoi Congress Party gi thodang du di parliament da khoi laugani democracy ki temple da khoi laurugani haibuduni madumak thabak oina khoi utkhi Sri Rahul Gandhi na Congress Party gi amasung opposition ki leader of opposition oiribna parliament ta kholau lauki Sri Gaurav Gogoi deputy leader oiriba Assam gi Sri Gaurav Gogoi lauki Manipur ki MP ani Sri Bimol amasung Sri Alfred Manipur ki issue ga mari lena na Jiribam gi issue da khut thillaga lauki masini khoina haido amba thabak oina pangthokkiba adu tabi ga dabna ta gi dab taraga su Tan anabagi lambi amada khut thillabaga ngangam bado mana pangjalu raba Bharatiya Janata Party ki sarkar ase mamit una usanadab sagiba khangna khangjanadab sagiba prime minister home minister do da khut thillaga ngangam base leader of opposition Sri Rahul Gandhi na luchinga ngang khibani Sri Bimol na ngang khibani Sri Alfred na ngang khibani hojik chief minister PR ki matung da popular government high popular oidire hai dudi miyam na lep katab ne khon decide tawdab nate but they are proclaiming that it is a popular government. No problem, mo ina proclaim tawjabani. But it is the people decide to rakadab se. Chale, khongchat ti phai. Congress Party na normalcy lak na nabagi damakta. Amaga communication gi leram gap na traga amaga lady but trust deficit se. Masi sangdai na bo hot na ba matamda sarkar na any pairak pa step ta Congress Party na chong na khut lang tho aga su leidu na lai. Tabu haujik mak masi historic oi haibadudi nganman bra haina khalle maram di khongchat chatluba Assam da chatpa Assam gi election yauna chatpa gi lambi da Jiribam changbiram ba haibase masi madi historic oi haina haujik mak ti haibadi langani maram di masi di miyam na lep kadabani kari gi miyam na lep kadabano maram di honorable chief minister amasung lei di ba MLA sing mahaki matung ilaga chatmina giba sing honorable sing duna Jiribam changma matamda Jiribam gi Ningsing Kul Hospital changla mi haina khoi pautare ure social media da su pau da su ure IDP sing unaram bagi boiro police station yengsan biram bagi oro Jiribam da development project sing mayama ma paikhat kani hai bagi boiro Jiribam da jati mayama ma khundari bu unaraga pirami ba trust to ai akhoi gi government sina adu tawgani ada tawgani haina hairami ba do thamnami ba thajaba sing do madu thabak oina ulakpa matamdu da miyam ne historic oi haihan gadabani hujik ma khoi ne historic oi haina haibadi yam nangan gani haina hai kari gi no haiba taragadi prime minister Sri Narendra Modi na Manipur se May 3 tagi horp irang sida hanna yeng gidrabani Manipur gi matang wa machet ama ngang gidrabani Manipur haiba se leader sing opposition gi bo oiro ruling gi matamdu gi chief minister ba yauna prime minister unaba phangdrabani matam Prime Minister Sri Narendra Modi foreign tour chatpagi mangonda matam lai Prime Minister Sri Narendra Modi
Karina Kapoor family unabagi matam lay Manipur da lakpagi matam mangon da laikide. He doesn't have time. Laikide Manipur gi wata gide ma. Parliament to opposition party na lauge bu kholaw ma hanna ta gide. Tauba tabu. Assam da mamang chahi 2025 ta. Assam da project khara sangraba amasung vote naksalakpana maram oiraga laktaba yadaba Assam gi khongchat ta ngaktang pothabo ina Manipur da haijalambado madugi khongchat che huji ki chief minister huji ki Manipur sarkar jina matam da prime minister Narendra Modi na tawgi ba Manipur da tit launa lanjalambai khongchat to madumakti ta ningde adune khoina thamjaning base aduna vote laiba Assam da chatpagi lambi da Jiribam changamba community mayam unaramba adodagi wasak mayam ama tawramba madu thabak oina pangthorakpado khoina sungairi miyam na sungairam gani haina thajai ai khoigi micham mamo oina praja mo oina khoina su haining base vote leitaba mafam sing haitare more su chatpiu kangpokpi su chatpiu ukhrul chatpiu kamjong chatpiu litan chatpiu karigino haiba taragadi hujik phongphong sana litan sida problem thoga leiri bani community ani gi marakta tribal community ani gi marakta litan sida hujik phongphong sana lan ba yadana hujik lambi je chat pa yadana leinari bani haba hujik chief minister oi birib sina mahang chief minister oi dringe mamang da litan da chatlaga litan ge praja singa ko ondana wari sana dana harauna tawminagi bado hujik chief minister oi ra matung da su tawbiu aduga hujik litan romda ukrul romda leiriba problem masigi problem se law and order phajana chalai biraga masi nemda hanbiu normalcy purak piu karigino haiba taragadi masida leiriba awabsina maram oiraga hana litan lambi se akoi maitei singbau ukhul se si lambi je phawraga chatpa yaram maneba hojikti amatta yanagi dreba problem se aduneba aduna ne khoina chief minister da request tau sapse chatpiu lepak ki mapi moina irang sinem dhan anabagi damakta thabak pakhat piu law and order phajana chalai biu chalai han biraga normalcy leiba lam ama ohan biu normalcy leiba trust deficit se leira amba gap se masi gap leitana nabi dam to hotna biram mu haibsina adu kanda miyam ne history oi haina hairak poisano hojik makti khoi di history oi haina di khoi gi oina di hiding de tawbatabu any government na lairi ba trust deficit Manipur da normalcy lakna na mai damta paikhalak pa thabak thoram khuding makta Congress party na fully support tawgani adubu nganga ki yana na ba kumai nang na ba machu sangbo ragadi madudi kaidongai da khoi accept tawba ngamoi miyam da uchairam bo ragadi madu accept tawba ngamoi haibse khoi thamjage popular in mer am tanga thachage abidi almost 2 months hi hele ko khoi ki anoba khoi ki chief minister ma BJP gi popular government ma hanji leise simakta adum haibasi khoi gi yam kanna trust deficit laisi purakna ba peace restore tawrakna ba se kanna honari hai adum honari hairaga su akhoi honabasi gi mami sidi adum uda SCT sadum leiba masi somewhere karai dano adumak lakadar election sigi yang kanda hak tayada bagi chief minister ma happy namayam na hainari sudum tawthoriba thabak thoram sinadi yam chumba mayek laba amasudum oirapa adubu as khigi congress ki general secretary ni ko paibirisa si yang kanda congress na suli sangshit na palame mathang akoi BJP na mo pale aduda masida makoina restore tawba ngamdaba se sigi loophole se karai de kari laibana kari kamani yenge che nungshit sitana una leng bhauna de adudagi yende manada adudagi khoi pangkhokla da tabalikla adudi long lasting oi paikhat kadaba thabak thoram sing se phajana makhun chumna niyom chumna with honesty paikhat pa mathau tai ukchel seng bagaloina na nganga ke aina huji haijabado yana ba tawraga chatkhraga matamdi sum haujan gini matamdi sum haujan gini laina do sum henjalakani henjala matung da hayeng ko na cancer form torakani cancer form tawdana na bagi do hona biyu haibani civil society organization sing phamina ba laide ba kanglup sing leaders sing unaba approach tawba Jiribam da kanglup atai te mam unaraga tawbodo swai da su top district sing da su tawba
मियाम जे उनरगा मणिपुर गवर्नमेंट से मणिपुर दा लेरिबा जाति खुदिंगमक केनि हाबिगे थाजबा मसे पीबा मथौ तायबा प्रजा मियाम जे फ्रीली मूवमेंट तौहनबा मणिपुर की काचिन कोया खुदिंगमक्ता लेरिबा हाईवे सिंग जे निंगतमना सिजना हनबा ngambagi thawna amasu government sina paikhatpa mathau tae bai che adu natabida chinda khakta popular government thabak paikhatli na paikhatpai mami di sungu udragadi thabak paikhatli haibi kai arthano ada prajamiyam na hainari sidi khoina criticize tawbugi sunate jiri chali je assam gi election le assam chatpada haijalambani hena hairi se masi chummi amasung lali hase kanana decide tawdoino it is the people prajamiyam na hairi ni adu prajamiyam na hairi sibu loina lale haibi abro loina lale haibidi yaro maram laina hairami banatra adunida the concrete oiba lairiba veteran politician mayam think tank mayam intellectual circles mayam ama lairi si mayam se jati bichati thadoga khainaraga phajana tawgadamni litam da thoiba problem se hujik su solve tawba ngamdrina ngalingai matam dagi intervene tawraga tawgadab da tawdrina hoi security forces lairiba mapan dagi कोई लॉ एंड ऑर्डर द मतेंग पांगना न बगी लापसे मोइना सुपरसीड तौरगा पाइबदी यादेना मणिपुर की लेजरी जी स्टेट फोर्स लेजे स्टेट पुलिस लेजिदी सि कैदौना न बनो मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौना न बनत्रो कोई सेंट्रल फोर्सेस सिंग लाइबा मयाम सिदी मदुदा मतेंग पांगना न बगी लापने हबा मतेंग पांगना न बसिंग दुनि हेना चावहलगा लेरगदी प्रॉब्लम थोइ मयाम सिदी ओ असम राइफल ना दु तौरमेदा तौरमेना थाजन दब लेहली सिदी सेंट्रल फोर्सेस चंग इबसि बाउदा प्रजा सिंग थाजन दबगी लंबी म लाबने हबा करिगिनो मसे गवर्नमेंट न मतम चाना अचाब टाइमिंग द राइट एक्शन पांथोक तबगी नत्रो हुजिकी गवर्नमेंट से सेम ने लितान की थोइबा थौदोक सिबा अरीबा थौदोक लने हुजि पॉपुलर गवर्नमेंट मनुंग जी द थोइबा नत्रो पॉपुलर गवर्नमेंट मनुंग द थोक पतारगदे पॉपुलर गवर्नमेंट सिना अखोई दी शांति पुरकनबी दमकता पीस प्रोसेस की दमकता थबक कन्न चथरी हाइजिबु सोमदा चथरे सोमदो होतरोंग होरगदि उतोंग होबदि इसिंग हाइदबग चप मानदब रैचे अदना कंक्रीट ओइबा स्टेप सिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग कौदना जाति सिंग से फमिनदना मणिपुर से फमिनगदना तौरगा कमाइन तौरगा वरी सानसिगे खरा तौनरगा मागी लेवल द ngambado तौनगदम नत्रो आइना ngambदबदो ओजादा हाइनी ओजा आइना ओजाना ngambदबदो पाबुंगदा हाइनी पाबुंगना ngambदबदा आइंगोंदा हाइरकनी अदमाइन तौरगा शेयर तौनरगा खोइसे मणिपुर से नॉर्मल सि पुरकना होनगदमनि हाइबनिदा अदु नतबिदा ngahanga की कुमै नंगनबा बेरि औरक पै थबक कुमै यावसंग लोरा बेरि औरक पै थबक तुदि खोइ तहनगुम सेबा मदुने खोइना हाइनिंगसे ओके थैंक यू वेरी मच आई इना पॉपुलर खोइगी ओजा खोइ खेमचान कोई ऑनरेबल सीएम ओजा खेमचान थंब स्टेटमेंट अमदा सुइना थेंगनाजबसी लिसांग सिटना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाबदी सेंटर दा कांग्रेस ना पालिंगाई मतमदा खोइगी नॉर्थ ईस्ट रीजन से अदुकी मति करि हाइनी याम हंथाबा थाकता कोई ममा तोंबीगी मियेंग सुमाइना येंगमी दुबु बीजेपी ना पालपदगिदी चाखत थौरांग अफबा अवन मयाम अमा लाएना खोइगी ओजा खेमचान थंबीरीबा मसी अखोइना सुम तसेंग हारकांदा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी मोइनसु अखोइ वरौबिगनको मियामनदी कांग्रेस न सही तरा मंगा लिसांग सिना पालंबगी मसिदा पेंददना अमु बीजेपी द वोट पीरगा येंगिनेबा अदुबु हजिक नेशनल पार्टी से कोइ मियामनदी पानदबा अदुम ओइतारबसु लाइरब लेबा अमखक ओइबनिना सेना थुमना अदुम अवाद अपा से लेबनिना करि हाइनी मिनुंगसिदा आई अवाबा मतमदा माना मतेंग पांगबिगिबनेना चही मंगा की वोट से दुम राइट से पिथोपनेबा मयाम खंगदबनेदि खंगिबनेबा अदुमपु हजिक करि हाइनी कांग्रेस ना पालिंगाइदा नॉर्थ ईस्ट रीजन सी फजना येंगबिदे बीजेपी ने लापदगी अवन मयाम लाए हाइरी करी करी अवन बदी वी कमाइन तवी पॉपुलर मणिपुर द बीजेपी ना लापद करी ना अवन बसिबु अवन बाहाइबु लांजेनरगा मयाम रिलीफ कैम्प द लेरे सी मंगाइरे मयु मकई हंजन याद्रे मी मयाम सुसाइड तौरे अमगा अमगा थाजनद्रे अमगा अमगा हातोकनरे सिने बीजेपी लापदे अवन भाइसे बीजेपी ने करी तौरगे इंफ्रास्ट्रक्चर द बीजेपी ने कई तौरगे वासे करी 100 स्मार्ट सिटीज इंफाल यावरे करी कहा से स्मार्ट सिटी तौरिब्रो हुजिक फाव करी सागरगे बीजेपी ना करी सेम करगे फुट ब्रिज करा तेता तेता सेम बजिरो अदुजु लिफ्ट अमता यादे लोइने यादरे फुट ब्रिज से करी नो बीजेपी ने सेम इसिबो मणिपुर से चखाई बजे बीजेपी न लापदगिनी कांग्रेस मतमगिदी मयाम अमा सिंथानबा याबा मयाम अमा हाइबदा लोइबा नाइरोय हौजि हौजि मखोइना प्रोग्राम तौबदा कांग्रेस हुल्ला हुल्ला गांगिबा सिटी कन्वेंशन जिबु कनागी मतमदा सागिबनो फ्लाईओवर ब्रिज अमा लेजरी जे कनाई मतमदा सागिबनो श्रीबोपी मतमदा नत्रो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली
temple of democracy manipur praja miyam gi representative chang kholau lau nari ba si manipur gi oiba issue nai nari ba si congress matam na natro new secretariat building sari ba si congress matam na natro maside ahen ba kari haina ba leirige congress matam da tauramba secretariat building jandak prime minister lakpa da sanga gar congress na horamba masida minister singi phambam loina lei phambangam de masi bjp matam na natro assembly da manipur gi leiri ba mla sing atopa jati sigi mla yauna suna phambangam de masi bjp gi matam gi natro masiro bjp na pura pa development haise masida gi hen makai hai dorige praja sing freely move to bangam da zero bjp na moi gi wakhal da development haise more chat pangam driba senapati rom chat pangam driba ukhul chat pangam na driba even tangkhul sing hujik litan gi lambi ji da chat pangam aktraba masi BJP के मतलब की मसी मोइना development हाई दो रे राबा लांजनरी बो मैम से development हाई दो रे राबा relief camp दंगा सी मक इचा नुपी गुमलबी नुपी मचामा तमतीना relief camp दा कांपा relief camp दा लेबा तमतीना हातोक पिरम बजे मसी रो BJP की development हाई से करी नुंगांगी बो वासिबो यामना responsible ओइबा leader मोइना वांगांग दबने सिटी blame game की मतलब नते we are not blaming the government fact yumba moiraga ne khoina ngangi se aduni ado honorable mamangi cm na ju union home minister unaroga airport te hek laga tamna ingon da senora hai ching na mana senani hai adu ro bjp ki development je hauju ji lai ri chief minister jo honorable union home minister unar kaino home minister unaru re adu gi litan gi issue putho iran manipur gi issue je solve taunana ba लेरिबा सेंट्रल फोर्सेस सिंग पैरामिलिटरी फोर्सेस ती कइनोगी मखादा होम मिनिस्ट्री की मखादा लेरिंग अक्तनी सी मयाम जिगी इश्यूज नै नरुरिरा हैन चटपने आबा अदुजु ओरम दे लास्ट महिला आईआरबी बटालियन मा हाबननबगी अप्रूवल पिरेन हराव हराव लाए मणिपुर की इश्यू दले अमत नै नबी देबा हाईवे चटप याद्रिबा पोट हाईवे दा प्रजा सिंग फ्रीली मूवमेंट तौबा याद्रिबा अमगा चंगना चाना याद्रिबा सी अमतंग नैनरगा खोगी लेरिबा थाजनदबा मयाम से मसी उपाय मा तौरगा मची मची द थोइब इरांग मयाम से सोल्व तौननबगी दमकता अकनबा with iron hand am lobiu akoi da free hand am ta thabiu unified command ja khoina kaino tawgadabani chief minister ma da sinagadabani adugo mayam ja khoina law and order phachana chalairaga tangdu leita ba leipak ama oina thamgadabani haina hairu bai mahutta IRB battalion mahila ge ma phatti habadi natte ba adu da harauna lapo adu khaki issue da unaru bo oraga di madudi huji huji ki juncture ji da di mazu praja miyam ne accept tawroi habadi da kari nongangi pochibo thaini ge congress matam bjp lairi je center da chahi kya surage taraga ni thoi henjala bane adre state ta chahi kya surage mapan henjala bane masida chahi mapan hena bjp lairaba manipur state sida bjp ge mami amata udraga mami haibo ngasai ge do hana sunaba amaga thajana daba changna ba yana daba mikap mirau khol masi mayam je bjp gi development ne ba masida amuka praja miyam na counter tawrak na aina tawri se sidi yambu yamandra bane praja miyam na dugi statement do counter tawbu dudi mai taba ngam ga jana te masa ma po taba ngam ngani hena thajade so as the chief minister of manipur yamna responsible oina wangang biu लेरिबा MLAs मयाम सु केंद्र खक्की थागलक पनते केंद्र दुदगी रिप्रेजेंटेटिव ओइना ला इबनी तौबत MLA हाबसे मणिपुर गेने मणिपुर तो हुमफु खक्ते ने लेरिसे अदा आईदी अदु केंद्र खक्की ने हैना हाइबा याब्रो सुगनु गे खोइ सरनजिना सुगनु खक्की वांगांग ब्रो होल मणिपुर की वांगांग नत्रो श्री लोकेशोर ने कइनो खुंद्राक पों खक्की गांग ब्रो श्री इबोबिना थोबाल खक्की गांग ब्रो श्री सूर्य कुमार ना खोइ खांगबो खक्की गांग ब्रो मणिपुर की इशू दने गांगरिसे every time manipur gi issue da ngangri se adu manga khaktani hena moina hanna tabi draga su lawbam thokpo kholau kendra ma represent tawraga lab taraga su kendra gi su thabak tawgani overall manipur gi MLA ne ba members of legislative assembly manipur gi MLA ne ba adu manipur gi leader ni hena isha se khoi khanjaga da banatro aduna responsible oi ba wahai thamsi hena idi thamninge sumaina okay thank you very much